Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Tiempo ka asasami. Imataq kambaq kawsayka? Shukushni asa tiempo kama rikurishpa. Ñapis chingarisha shinallami. Mayhan ñuka iskichunga watakunata charikpi. Kayta willashka kaqpika. Manataq krimanchu karkani. Kutin ñuka kayta nikpipish. Kampish manataq kringimanchu. Chasna kaqpipish. Tukuy ñukanchikmanmi. Kay pachapika chay tiempo llatataq kushka. Punllanta 440 minutos kunata. Semanapaqka 168 horas kunata. Ñukanchik kawsayka kanchis chunga watallami. Ashtawan sinchi nishkakunapish pusaq chunga watallatami kawsan. Kaymi Bibliapi yachachishka. Imatataq yuyanki shuk ashakamalla kawsayta charishkata. Chashnallataq ñalla tukuririkta yachashpaka kawsaypaq kallari ruraykunatami kishkayman. Shinallataq wakin kallari ruraykunawanmi ariniman. Kunanmi tiempo imalla ruranakunata chaskina, imalla yachaykunata katina, librukunata rizana. Kunantaq ruray, familiami kanta ministin, kunan ashtawan tiempota kuy, kunakashka kushkitaka, kunanmi kunakangi, gentikunaman testimonio ta kunaka, kunanmi, masnata reloj kuyushpa uyarishkami, kay ratu nikushina rikurin, kunanka paypaq rimashkata uyangimi, shinakaqpipish, kambaqpish ñukapaqpish, shuk kayapunllaqa mana tiyay tukuypaqmi, imata mana yuyaynqapaq, shinallataq ishki yuyi kanapaqqa, tiempoqa yallitaq asallami, ishki yuykunapika, ama harkarichu, upakunaka, achka tiempo tiyashkatami ninkuna. Tukuykunallataqmi punllanta chay tiempo llatataq hichungapaqpish, tarpungapaqpish tukuykuna chaskinchik. Bibliaqa ninmi ama upa shina kaychikchu, ashtawanpish yachaqkuna shina kawsaychik. Mana alli punllakunapimi kankichik. Ama ima yanqakunapi punllanta tukuchichikchu. Runapaq shunquta alli willay musuyachina tiempoqa kunan punllami. Jesusmi nirka punllakaqpiraq minkashpa kachashkataqa rurana kashkata. Tuta shamuqpika mayhan runa mana trabajay tukungachu. Tutaka kambaq kawsayman shamungami. Chasnakaqpipish manda Jesusqa imata mana sustarirkachu. Jesusqa kimsa chunga kimsa watakunatami charirka. Shinallataq cruzpimi tukurirka. Kay mundupaqqa shuk hatun llaki pinqaymi karka. Chasnakaqpipish paypaq kawsay tukuritami payqa ñukaman kushka ruranataqa tukuytami paqtachishkani nirka. Kan masna watakunata kawsana kashpapish kambaq trabajoqa tukurinmanchu. Tiempoqa ashallapish utkaqpish kashkata yuyayta hapinqapaq mañay. Chaymi ashalla tiempo charishkataqa hawapacha Dios mandanapi tarpuy tukushun. Misión Chaski uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.